Kiblay Pibaro. Ni pedang subhai pi cakap ketuk kubor jengi upet ngor Kiblay News. Haswa begini kami iki kubor kibabnya anak kejan miat ngena paswa skimat berkongsan jong ke kubor mentang ketayo. Menjur ke sarkar jelai ke vehicle scrappage policy an hab dia marjat no yaki kali kibalarim. Kikam bamsap ha Meghalaya kedang sedang nado ke office terekam jong Menteri Rangba kena uhe All India Congress Committee. Kang kedukan ke nong ba Shillong ban penpau ke jing sengulam halor ke jing syasiat dia beriau apa halgam. Syongklan mengor ke KSU Kelembo Por haduk benepenur long ke Negrams yagimat jing dawa. Mi ke jing kena ke skol ba nehu hadin ke jing wandrung ke bor pahara juki pulit MLP bat CRPF. Kelad asyan urang ba basa padai naga kali pada hap support ke jing flyover ho omyam hadin batenrak ke kali ya ke benta jong ke jing tiang. Kesorkar kalakular bentung kami ke pharmacist ki kam ke balaj ong ka Meghalaya Pharmacist Association. Bad lengba ki balang bat seng Tremont ngobha onla banwara jingkela halor udrots. Ka kenun menteri jong kesorkar jela ke boleh kendo ak snipalai kala ajing menjur ya ka vehicle scrappage policy ne ka policy bande marjot no ya ki kali rem ki bala rembha berkala ajing menjuru ban kentiu kerdan ki henriu teli ki skol keberan hak kekerdan secondary syaka kekerdan higher secondary keberan hak keleng jong kejela. Habe keren bagi nong patai kubor hadian belawai ke jingilang jong kenhun menteri. Unong ai ketian ke sarkar jela ba apa lengdo ulo ong ba ke sarkar jela kala ajing menjur ya ka vehicle scrappage policy hak ba khalai hajar teli ki kali rim on sobeng no ni ki surok hak wat rekam ke beningkong. Ulo ong ban penbet ikan rekam de ke bueng ningkong syai ki kali sarkar ke beladap khat san snem ne kam rim. Bagi don kombasan hajar teliki kali sarkar ke belahap hapok kena ke polisi bandi scrap no. Badan saweng no iki neki surak bat ulang. Bada ke bentaki kali juki do shimet menteri kam syanen kong tangi kali ke beladap live sun snem tam bat kom kini kali ke don komba prahajar teli. Bada bakian langi kali sarkar berki kali juki do shimet ke bencak penduk no kendon khalah hajar teli. Uba poleng do ulo ong baleng ba kane karukom terekam onla beniadai kamariang daga pendunai ya kejing pemi tedem kejing pendunai kejing thiet peniang kali bat onla ru ban penduna ya kejing dahang kali. As is being done in the rest of the country, where you have a vehicle scrappage policy, whereby old, dilapidated and cars which are no longer roadworthy will come under this policy. The major benefits of having this policy is to allow the government to reduce pollution levels through less emission, reduce fuel import, which means less extraction, and recycling of raw materials. And at the moment, Shillong has roughly 276,262 vehicles, followed by Tura and Jawai. We will now start addressing concerns relating to air pollution caused by inefficient and old vehicles. However, taking into account the overall economic condition of the people of the state, we will address the matter by first taking off government vehicles which are 15 years and older. This will roughly mean that around 5,000 government vehicles will come under this scrappage policy and therefore will be off the roads. Where private owned vehicles are concerned, we have decided to first implement by limiting this policy only to vehicles which are 35 years and older. Altogether, there are roughly 8,000 such vehicles. So 8 plus 5, altogether 13,000 vehicles will be off the roads as per this new policy. Uba poleng do ulo ong baka kenhun menteri kala menjur ban kentiu kerdan no ki hendriu teli ki skul sarkar jong ka secondary section syaka higher secondary section bat banwan ra ru ikilan pulia thamai neki stream
ha ki khatwe tali ki school higher secondary bat ka jinglot jingsap na kabenta kini ka jingktiu kardan ba ka jingwan ra ikini kilan puli ka bathamai kan kot kombash folklor tengka ha ka sisnam ulong ba ka sarkar kala shim kini karai ka de hadian ba ka dan ka jingduna ha ka jing la banrong kelas ka kardan puli kelas 11 ka belong tangkat ar hajar tali ki sip bat ka jing bon palat ki belet puli ha ki school high secondary kam tam ke jakasor bat kumta da ke jing ketiu kardan yakini ki school ke nerap shibon ha ke ban yo ban penrong kelas nak marmar sha ka khandai hajar ngon. As you are aware, there is a deficit in our intake capacity at the 11th standard, which stands at 12,000 seats. And there is also a disproportionate concentration of higher secondary schools, mostly in urban areas and in the Khasi Jaintia Hills region. So to address this shortfall, the cabinet today decided to upgrade a total number of 6 government secondary schools to higher secondary schools. The financial implication of the introduction of these new streams and the upgradation of public schools from secondary to higher secondary schools will cost the government exchequer roughly 10 crores per annum. Unong ay kitian ke sarkar jela ba polindo uglong ba kanun menteri kala ajeng menjor ke jing terwa ban penkai ka kam director jong civil defense ha ke directorate of civil defense and home guards uglong ba sarkar klarai ban penkelano ya ke service rules jong ke directorate of civil defense and home guards kanang ban la ban penkai ka kam director jong civil defense ka ba peniat mentadu commandant general ke home guards uglong ba kila shim ke negarai kadai na kabenta ban penjenaya ke jing rekam jong ka civil defense but home guards but kakam director of civil defense kan long menta kum ka way pat kakam bagi lapan khai kani nang banak ban kentiu kardan ni joint director bula syakri om duna ya kalai snam bakin kios ka kardan director. Civil defense and home guards, we've decided to amend their service rules to facilitate the creation of the post of Director of Civil Defense, which is now being handled by Commandant General of Home Guards. We have decided that in order to upscale the performance of the Department of Civil Defense and Home Guards, a post of Director of Civil Defense will now be deemed as a separate post, and we will incorporate this post to also facilitate the promotion of joint directors who have served for a period of not less than 3 years to be upgraded to the post of Director of Civil Defense. And this will also motivate officers who have acquired experience and knowledge during their long tenure of service in the department. Uba poleng do ula pentip bak sarkar jela kala ajing menjer ya ka Meghalaya Ayush Medical Service Rules arhajar arpusan. Ule itu bakurugam ajing sumar kum ka Ayurveda, homeopathy, yoga, naturopathy, kidai kibala kering ba bat bala jet gi pat ba kum ka wepat karukom sumar ka bamenta. Kum ta ka sarkar jela kala rai bandan no service rules badan khot eka de ka Meghalaya Ayush Medical Service Rules arhajar arpusan. Traditional systems of medicine like Ayurveda, homeopathy, yoga, naturopathy have all gained traction and are also being adopted by people as an alternative to current medical practices. So we will now have service rules to be called Meghalaya Ayush Medical Service Rules 2025. Unang alam ke All India Congress Committee ubakmi igejala Meghalaya o Matthew Anthony. Hagas ngi balang jeng katayo ula keno bagasang National People's Party kabayalam ya ke sarkar MDA2.
kadai kebeladap satang daki kambam sap badwat menteri rangba kejela umnot ban lai namar bakini ki kambam sap ki sedang nado ke office dari Kam Jong U. Habai kiran bikilat patai kubor unong ilam ke All India Congress Committee bakimi kejela Meghalaya Matthew Anthony. Ulong bak jengdan ki kambam sap kene ke sarkar kala jelai bha nrei menteri rangba ukonrat kongkal sangma umnot ban lai namar bakini ke kambam sap kala sedang nado ke kamrat dari Kam Jong U. Ulitho bahaga jingyalang jangka Political Executive Committee, jangka Meghalaya Pradesh Congress Committee. Kletai sani halor ki kambam sap jangka sarkar MDA kebelayalam dak NPP, kebekentup nado ki skim samom, skim sispasngi bat kiwe-kiwe. Kibelabu padu padba ak jingya ak bakrau bat ulong bag seng kongres kan sawat benya halor kini ki kambam sap akan sepentip syagit padba jangka jala Meghalaya. Keseng Kongres Kalasyam Mekarai bukan ajing kerjaan ke Bapurai ke Senjam ke Basyam Daka Sarkar Pedeng halo kejing syaksiat diap ki beriu ke Beluloi hakil ano kabalaja ha Pahalgam hajamu bat Kashmir. Matthew Anthony ulong ba kejing elang joga Meghalaya Pradesh Congress Committee Kalasyam Mekarai ban ajing kerjaan ya ke Sarkar Pedeng kumbelarai da ke All India Congress Committee halo kene kejing ja ha Pahalgam. Balarai ban ai kejing kerjaan ya ke Sarkar Pedeng lor ke Senjam Kibakin syem benikun persya ya ki kamle ano. Bat iki weki ki bedon keti ha keban siat yap iki beri ku belui-lui ha Pahalgam. Uni unong ilam ke All India Congress Committee ulong ru baka Meghalaya Pradesh Congress Committee ke penpaw kejing ngolem ya kejing klat no jong kupa bukhoj upop Francis. Bat kilap haru ya kerwa ngolem Sha u Archbishop jong ke Shillong u Most Reverend Victor Lengdo. Unong ilam ke All India Congress Committee Matthew Anthony ulong bagi BJP kala persang ban pentok beriai ke seng kongres bat ekalonggiang jongki Gandhi bat kumjo ia ke Associated Journalist Limited haga bedai bat ke National Herald case. Ulong bakane ke mokok duma kadai ke baklam nongrem ke bak BJP ke penankam dek Enforcement Directorate ban snakam persya ke kongres bat ekalonggiang jongki Gandhi. Bat kini kemukok duma kam don ru iki sakhi nrei ke sarkar kala penankam da ke Enforcement Directorate tangman pentok abreai ke longyang Jongki Gandhi bat ke kongres kebaikun bat yang na kebenta banyada ya keri. We also wanted to convey to the people of Meghalaya that the attempt of the BJP to tarnish the integrity and reputation of the Congress and the Gandhi family with the National Herald and Associated Journal Limited case was discussed in length, and we explained to our leadership and to also the people of Meghalaya through our people, through the districts and the blocks, to say that this case has no factual evidence, no money transfer, no government involvement in any form from the time of its origin of this matter till date. And then the government has used Enforcement Directorate to fabricate a case which is non-existent to tarnish the image of the Gandhi family and the Congress which has been fighting for this country from the time of independence till now. The reason why it is because the BJP realizes that despite their short-term electoral wins based on propaganda and right-wing fundamentalism, it is very clear that they still are insecure about remaining in power because they are very, very sure about the presence of the Gandhi family and Congress at a high value in every single soul of the people of India and the people in the state of Meghalaya. The Political Executive Committee also raised issues on the exorbitant corruption allegations against the NPP government, where anything and everything is for sale, and which has increased the cost of living, which has increased the difficulties, which has increased the burden of the people of Meghalaya, starting from water scam to all other scams. You touch anything, it is a scam. The MGNREGA scam. Everything is going out of control, and the Chief Minister is not able to exercise any control
over his administration, because large corruptions are being led from the chief minister's office, and then hence the lower level corruptions cannot be even addressed to, which is a concern which is being raised by the Congress workers during the political executive committee. We have resolved that we will take up this matter, we will study these matters and take this issue up with the people of Meghalaya for the interest of the people of Meghalaya. Kumsi benta ban penpau ke jing ngolem halor ke jing syasiat pathar ki arpun rengut ki brio ki beloiloi hekile ano ha Pahalgam ha Jammu bat Kashmir. Hagala asing ublei jeng katayo ki dukan ki beran hakeleng kenong ba Shillong kila khang kerdep banis nok tilang bat ka Meghalaya Citizens Forum kabala kerpat ban khang kerdep ya ki dukan kum kadak jong ke jing ngolem halor ke jing ja kabas ngusi. Kumsi benta ban penpau ke jing ngolem na kabenta ki longgieng ke bala do no ele ke beit bathon ha ke jing thombor ki ano ha Pahalgam. Man ha ke arpu prat terek uyayong arhajar arpusan pat ki dukan hayodo kendailat bat kat to kene teli ki than polo bat penthor ki la khanglut. Ka yodo bat kendailat ke bade ke jaka ke bobon ki brio bat khapnya andrei ha kene ke sngi ke la kenja ajar. La ban kedo hang ne ban kaliang ke Meghalaya Citizens Forum ke la kerpat bane snok tilang bat khang ya lagi dukan kumsi benta ban ngolem halor ke jingsha thombor ki ano ka balaja ha Pahalgam. Nagaliang kakenhuan Baro Bazar Merchants and Shopkeepers Association kekershan ya kejing kerpat jong ke Meghalaya Citizens Forum ban ompli kidukan nigi kam khayi. Hagane kejing thombor jengile ano kabalaja ha Pahalgam kila senret kuli napang ha kaba arpun rogot kinong jeng okai putai kila klan no Hashem. Namar gejing sengap manman ki bor peniat jong North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Negrims. Halor kimat jeng dawa ke bedai ba gejing thungkam ha kesingi palai jong katayo ki khot jong Khasi Students Union kila sedang ya kejing ki da ke basyong kelan mengor ke baklem bopor ha kemat ke office trekam jong director ke Negrims. Bat kila rai bakin ommi na kene kejaka kat ba ompat la ban penurlong ya kimat jeng dawa. Ya kata bakakani kani kecaka sumar berkibun kipri na bol kiwi jela kiwan sini ngimsim ong ei siapa kata Henry ya kabha kajungi pat walle aka ya kabha kajungi ya ka ei kabadi ka hok kajungi kanne ka hok kajungi patang ni kinti ni kum ki para dakhot ngakuntu bi bangi shong ni daga bacai cai kat ba pat yo ya ki jingdawa kijungi minong mi nang ni. Kidkhot ka Khasi Students Union ha ka shitarek jong ujemang arhajar arpusan kilarai beneki de basyong klan mongor klembopor hakamat ka office director ka Negrims hadian bakim shimlayo ekanu kanu kejuba lor kimat jing dawa ha ka bedai bat ka jing thong kami ginas ha ka ne ka jaka sumar ha ka shitarek ujemang ka KSU klalit bantor hakamat ka office trekam director ka Negrims ndrai nakaliang director ulah phaktian bagi nong elam geseng kila banekran ba deputy director ha ka bedai bakimat jing dawa. Kumta kila sedang dak indefinite strike bat siang ru ya kijing siang jongki dak kabarai banom mi nak mat ka office trekam director kat ba 4 urlong kijing dawa jongki. Habakran nigilat patai kubor presiden ka KSU ba Lambok Starwell Marngar ulong ba ka jing deko kurkom trekam Hanegrims ka babaro hi kisaki bat halor kane kaseng kala shimik senjam bat ban pensngor ushu director halor kini ndrai kat do menta shim na shimkhia. Ulang ro bagaseng kasngu yahap halor kejuntung kami ginas hagan ikajaka sumar namar bon ki bawan ki wei pak gijela. Kabala bermera ikajeng namar kajing bam sngu thu ikaktien. Bat ka ratio ka bakibo prapau la arpau ka bo jingli bakumno kinas cendrang kin sumar kinong pangkentai. Bat akabede bakarta tungkam ki por momenshwa kalong lai pusan snem ndre menta kilabu satang lai posnem. Bat kania kalong kumbakang lat pat ya kitrai jela banyo ki kam kijam ha kan ikajaka sumar. Kumta kaseng kala kentu yo director ban sange Ashwashipor ke jing thungkam kat ba ampala ban penbet iki kenrum kenram. Ndrai nakaliang director usngap kuman bet
kumta gal penong ekaseng ban hab ban syem ngene senjam la ban kedau hang ne ba ka KSU gladawa ban pentrai kam no mardor ke bahak tungkam ba prapau la arpau kata prapau nakshispa iki senrang bat arpau nakshispa iki kentai ha gejing trai kam nurse bat kerta tungkam ka ba kila pendret na kalai pesan snam sha kalai pau snam bagi ong ba om dei ban le kum ni bat ban bo ru ya ka center ban tha examine ha meglaya bat kiwe ki jing dawa Hingga jingwan ban pelong kan liang juga seng ban pelong jing ki ba jai ban isutu pendidikan juga sumar yang kuat ban ya belong agresif mood kidau bebon hi ke jinglong juman po negrems ngasarai wei nong song jong jala ui jing toko jing terkam po negrems nado kom tung jam bat wei bat ki kam ki ba ni kum ka seng deng teng emla su becu ngap labun teli ki senjam ngilaya ngilapan snow ngil ajin tho na kaliang juga seng hai kendiat benai kelap kendu kan persno markhmat direktor ndai kita kimat kiba kaki isu ke persno na kaliang direktor ule kelut boleh kuman om tang kata na kaliang keseng ngilapha ro kajing tho wa chau menteri rangba sekar jala ngila persno ke arngot ke MP jong jala jongi makiru kelele la jong kamram kumbaki penpau sengi ke tho city wat sakpo ka union ministry jong ka papej tanat ka kwat ka kya hari kita baru ang iba uni direktor iba ko snap snap buat yang tak kecil penpau bad pipet kecing kom tungkam tung jam ni haki kendiat snam lalet pi iba kini ki abadai bikin kinosis kiba buhun ki wan po Rajasthan bat ki pat ki chala aga bajing so ba kacing ut jinam hi sno tho ba hot kila ban pas ke exam man rai in practical ban sumar kinong pang kalong keduna hadu kata adu kaktian ban communicate kinong pang ru kimla ban keren English ya ban keren Hindi ba pipai du ka ratio ta prau forward ar pauru ipan ban ba kinos senrang kin sumar kin nopang kan thai piso thu i kalong kum ajing sha girim so thu bendan ka check san balan tingi kuwa ba kita ki rom pendej bat pi kar kawar karta thungkam thungjam ru man swan ka jik penjalan kelong duk lai pusan mental tang duk lai phok tengi gini giru stang persang pan khanglat pat ka lat kebu ki trai muluk ki trai jalap kin yo ya sementa pan yo ka kam jam ne po ka start ne kan te kini kimat ki khmat bat katuk ani bebon ba kimat ki malapan kedau rai ka jing ya sakmat kini ka current recruitment mentaru ngi ong ba direktor persno ba sange swasipor ka ba pelak penbet kini kan rom kadang hari kaliang direktor ngi ibu snap kuman kapalong ka seng ba ngihap ban sim nik senjam ban song kani belong indefinite strike ni po cloud jo kani negrem tat adu un i ba ka ik jik sa score ba ik respond na kaliang direktor ji kimat ji ba ka seng kala po khamat ka kenram hak skol ba Northeastern Hill University kelami ibiang hadian baki pulit kila kami president jaga Northeastern Hill University Students Union Nehusu Usandi Sotun halor ka jingsha keno bulat thombore weno hikai jong ka Hindi department kani ke skol ba kalau poiru sya ka jingki wen na ka jing sertap ki pulet ki bala pahara hak skol ba ka bala penlong ki samla bat kino hikai ban persyajur ka bala poisnon chopot baki pulet kila ban mino na kani ke skol ba Ki pulit ke district East Khasi Hills ke lakemno yu presiden ke Nehusu Usandi Sotun hak arpu pratrik uyayong arajar arpusan. Usandi Sotun ulisha kem ro ke jingkeno budan ketiban tombor yu noh hikai ka Hindi department hak skul ba Nehu Dr. Alok Singh. Laban kedua hang ni bana kaliang Dr. Alok Singh ula keno bu presiden ke Nehusu rengkat bakiwe paki kena puli kena skul ba hak arpu sautrik uyayong arajar arpusan kelalit ak office dari kam juu bat kilabom la syok bat bermiam peniap yu. Habayok menekran badu superintendent ki pulit ke district East Khasi Hills ba Vivek CM uletho bahaksin kong ki pulit kila kami presiden ke Nehusu Usandi Sotun. Uba Vivek CM uletho ru ba halor keniahi ki pulit kila yok menkam tang yo Usandi Sotun ba ka ani kansale ya ka badon kam.
Ki samla pulih ke Sekolah Bah North Eastern Hill University ke Leshim Dakarai dan sangai akademik syong kelas nado ke art pendai tarik uyayong arhajar arpusan. Kan bagi pulit kempat mina kena ke Sekolah Bah ke belawan ban pahara kena ke Sekolah Bah klem dayo kena ke jingbet ke bor beri kimi jangan ke jaga pulih. Kat kum kejing itu ki samla pulih kilaong bagi pulit ke badan ke civil dress kelawan ke performance bagi kami unong yalam kene husu usam di sotun dan kat bad way pat usam pulih bahadian bagi plat na yu habapoi ke gate 5 jogane hu. Bara ke performance ni ki pulit kelawan ta kumbalai pongod ai bad bagi samla pulih ke let benekran yaki bantip ke daw bagi wan ke jaga pulih. Kila pa banwan syuk ki bor pulit ki bakan top ki CRPF ki SF10 mat ki. Kani kelepan bitar ki samla pulih namar bagi bor pulit kelawan rong haka kot jogane ke Sekolah Bah dan dayo kono ke jingbet na ki bor ke kimi. Hakapor jan miat pat keladon gejing nyanya hapeng ki magistrate bat ki samla pulih daki kenta bara bagi pulit kem tre ban mi nang ne jaga pulih ki samla pulih klarai dan dok ap kendai trek uyayong kan amdan gejing syong kelas joki agane ke Sekolah Bah kan bagi sorkar kampat wen ya ki pulit na ke jaga ki samla pulih kila kedau bagi kloi ban trelang bagi bor pulit ak bede bagi gejing toket halo gejing keno uno hikai ubala keno bula sya thombor aki samla pulih Bekim kuat bagi pulit kenuan ban pahara ya kene kejaka pulit nomor bergebuk iki agak sir. La ban kedau hang ni bagi lami ke kendrom kendram hagane ke Sekolah Bah hadian bawe unoh hikai haga Hindi Department u Dr. Alok Singh ule keno bo presiden kene husu usan di sotun rengkat berwe bagi kena pulit kene Sekolah Bah hak apso trek uyayong kila lecek office terekam jo bat kila bom la syo bat labernian ban peniap ya u. This person has entered the university without her knowledge. Without her knowledge. Without her knowledge, they entered, and she has requested them to vacate the premises of the university immediately. We'll chase them. Do you agree that we will chase them? Yes. They forcefully enter our campus, our home, and roaming the whole campus. So, do you guys feel safe? Do you guys agree with that? No. So, shall we chase them? Yes. We demand accountability. We demand accountability. We demand accountability. We reject oppression. 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 Hagajan miat jaga arpu pratrek uyayong arhajar arpusan kajeng wandrong ki pulet agane jaga pulia jaga Sekolah Bah nehu kala penbitar ya ki samla pulia. Bat hadian bagi pulit ak por khat wish tang ye kala mi no nang ke jaka pulia haga art kundai tarik uyayong pat na kaliang ki samla pulia jangga North Eastern Hill University ki bakan top ya ka nehusu bat ka KSU nehu unit kala penong ya ke jingya yat pat ba na library shadow ka gate 2 komisi bentaban penpau kajing persya lo kajing syakam u presiden ka nehusu usan di sotun habakran baru general secretary ka nehusu u Toniho Kharsati Ulang bagajing syakam u presiden kan nehusu bagajing wandong ki pulit bagentop ya kisipai CRPF apa jangan ke Sekolah Bah kalau ngebam la ban pediang daga bakedau bagi pulit kilawan menung klaim kajing tip jang vice chancellor in charge bar bagajing syakam u presiden kan nehusu ru kebam la ban pediang nomor bagi pulit kem syamlabot ki kendon nomor kilawan klaim dapong ya uniform kumta samla pulit kila dawan ki pulit bakin plat no ya usan di sotun batkin bot ki kendon ki badai ban bot bat kum ki samla puliru ki kloi bane trelang hagajing tokit u Kevin Nelson Warba ubade general secretary ka KSU nehu unit ulang bakum balai I ha ka social media jangka AVBP bau Dr. Alok Singh uday ubadan bentalang bat kene ka kenhon bat ubana kene ka jaka pulia da kata ka jing tumusan perthai kaba amman kentiu gejat benreu ke besa akadong kathan ndai benyu roit bat ban ben ya ki kena pulia na kene kathan Kuman syong kajing wan dengan police force apa ke campus kamde ki ke ka basun sinin ka opos Henry hakano ka bentaki kiwan iklan pentip what ki police ya what ki authorities jong ka university kila syurung kurlum keram ba kila syu azdang menthabe ki kena kila azdang menip patrolling haki hostels kuman syong gila yong kila don ki baong ki hostel ki hostel kena kan thebe senrang ki ong ba ki police jeep
ki police bolero baki yawan baki zaman patrolling ki kena ki phone ki calling ki orang betul jingjai nakalian jungi ngingem tebe hapa kabor bangi kilish administration nakalian jo administration ki ong kim teb wat ya kabneng ka khndo ti yakum gane ka jingwan rung ka jong ka police hagaba bagi por ki barim ki ong mangingem don ka jurisdiction hapa jong ka nehu kuman shong ka state government hi hakindit singi ki por man shong ka por bangi don ka jinge ki ka por ngi bingi pare ka jingeram kada ong shai ka ong ba ngimla banyera pi namar bakam don ka jurisdiction jongi tumenta na pat kawan kata ka jurisdiction kinir kansan na pat ki wan ban rung hapa ban rung hapa ka university jongi ban kam try ka university jongi khlam na pentip iki stakeholders jong university yakum gane ka jingla jong ka police force ngi condemn ina condemn shisha ina kalan jong ka students union ngi condemn shisha ina ka students community but ki stakeholders jong ka university ngi mala ban pidyang nadu ka singi ban ko ngi kloy ban cooperate tadon shisha kata ka allegation ngi kloy ban cooperate tang bahakano ko ka man cooperate ngi ko ay ka mutual cooperation haba pi kwa shisha ban toki de jing shisha ni kloi ban ai ka representation tang ba ba pinshuan kumne ba pinshu ya thap yengi ha ka kali bulet pimda bata yengi ba ki ki charges under what charges are we being leveled upon bele pi da kwa yengi ban ra yengi sha ki police station hakono ga banta hakono ga nung ri pi kwa ban toki dengi la pim bata sha kum kita nakalen yung student senior ngin resist kumala pan sha minin hi ada ki police force ki kwa ban rung forcefully hapo ka university ngin call for indefinite suspension of classes. Bagi suspension jong classes kam dere bagi kena ki ko ban enjoy. Hendak kadi bagi ko ban peni bangingim kwa yakum kini ki jing tukular jong ke police department khlam na don shisha kata ka nungrim ka bas scam. Nakalen jing ko ban betai shai hawat ka don ka jing QC ka bakhrao haga ba u samna sendi sotun ulasha arrest illegally bangi ka paro tadi balong ka bala ka bhaba pin release no sendi sotun basa follow ka proper procedure tadi bikwa ka representation ngi kla bana ka representation Henry hakum gane ka jing Kyam kalong shisha ke ka bangingi mla ban pidyang kalong shisha ke ka bangingi kendam No more false allegation! 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 Police force down, down! Down, 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 down! Police force down, down! Down, down, Sembut Menteri Rangbak Kejelau beri kemiru Ekatrat Home Police ulang ba kejeng pa igi pulet ha kajaka pulih hanehu kedene kejeng yok kubor bakal aban mi kejeng bam syongsuk syongsan ha kene kajaka pulih la aban kedau hang ne bana kaliang ki pulet ak arpu pratrik uyayong arhajar arpusan gilalit ban kemi presiden kene husu usan di sotun bat kombasis pak sau pungut AA ki CRPF bat SF10 gilalit ban paharai ke skol ba nehu klem kejeng tip kibor peniat jeung ke skol ba kabawan rapat ke kejeng bitar ha kisamla pulih Habakiran ni kelat patai kubor ubah Presiden Tun Song ulang bagi pulit giyo jeng tip bakal aban mi kejing bam syongsuk syongsan hagan ke skul ba nak kata kadau bagi pulit kilas pen krek lupa bayo dan ganu kejing kulmar kamtam kanehu namar bakade ke bahe ulang ru bahadian baliyo bani kenduk bagi no penyat ke skul ba ke pulit kila mi no aneng ke jaka pulit bala dan ganu kejing jana kalian ke no penyat ke sepentip ula kerpat ru iksam la pulih bagi no jai namar kalian kaan kane ke badan kam kejing tokit halo kejing keno kadang ya caprang. No, the reason is like this because see, when the police information was that there may be some kind of reaction, some kind of law and order. Then from the police side they said that we have to be well prepared in case if there is any kind of reaction, as I said to you, and especially because it is in the campus, and the campus of Nehu, it's a huge campus over there. So that on the basis of that, then the police was ready, and then they were there inside. But ultimately, after having a meeting with the in charge of the Nehu campus, ultimately it was decided that the police force should be withdrawn, and in case if any issues are there, the concerned in charge of the Nehu campus will take care, or they will inform the police department. Right now the situation is okay. It's not that out of control, so everything is cool, calm.
right now. And we appeal to the student communities also and to everybody that let us wait. Don't just be emotional, because the law takes its own course, and then allow the investigation to go on. Once that is done, then they will be able to know also exactly what was happening over there. So anything latest in the assault of the new professor? No, because the investigation is on. Habalayo menekran bad public relations officer ke skul Banehu ba Davidson Pengrut. Ulituk bah kepor sau lanisan berjajan miet lengba security officer kelio jengtip bakidon ki pulit ba CRPF ki balawan hapok ke skul ba namar ba ke office ke vice chancellor in charge ru kamio jengtip ai berhadian bagi head officer Kenehu kelaj menekran ki setiap kadau bagi pulit kelawan ha kerja kapuli adin berkelayo aku bagi Shithinu Dr. Alok Singh ubele kena bu Syasho hu president Kenehu su baru lapak ke Shithi Syai Director General ki pulit ban pan ki bor pahara nak sarkar jela hapok kena ke skul ba ubak pengrop uloong bahalor kene ki bor penyaki kemben jitip ai berhadian berkelawan rong ki pulit i vice chancellor in charge ke skul ba ilapak ke Shithi Syai Director General ki pulit ke jela bat Syai Deputy Commissioner ban temekano no jingjab sengusi hapok kena ke skul ba kerpat yakimo ben wiang no yakini ki police personnel bat ki armed forces CRPF na campus ni hu khnang ba kanumdan la kain ka ba na sngusi kain ka kachingcha ka ba sngusi ha ka campus ni hu bat ki khna jongi ru kin snusngan haba ki wan ban shong ki class jongki tengi menen hingi yo yaka Shithi na u secretary jong ka ni suru but KSU ru ba kia tho ekani ka Shithi sha I madam sungo ban request ban weng no ban pha weng no ekini ki pulit na ka campus te kumta ki I professor sungo ru ila tho mar sha DC but DGP but kerpat yaki ban weng no ekini ki armed forces na campus ni hu mangi ro ngim kwara ba kindan kini ki CRPF ni armed police hapok campus namar ki kena jongi ki yating kim snusngan le ba ki petrol ha ka campus te dina kata kadau ngikwa yaka chingsuk ha campus jongi ha ka school ba chui te ngikwa ba ki kena daki wan shong class kin snusngan te ngikerpar ru yaki kena ba kinum le en kinum ya long disturb kinum ya panik ni kerpat iki kena bakin ya wan shaka school ba bat kin ya wan kum student kinum dan ketiha kain ro ka ba snow tengi kwa bakin wan sok shong class kin chieng ha hostel ro ki deben shong sok kim dan la ben yama ya sho hadin bala tip ba u Dr. Alok ha u ngatharai u Dr. Alok u tho eka Shithi sha state government ban pan yaka security extra security na state government ba ula sngu ting sngu ma tharai ma uru udan hi ka jing sngu ba hadin bala sha arrest mo u nehusu president te sngu shngain la tharai dina kata kadau ba u pan yaka extra security but ki pulit ki they acted accordingly the kiawan ha campus ni henry ngi kwa ban ong biang hang nei ba ngim tip en la nang no ki yo order na en ki yo order ben wan rung hapo campus ni Habakran halor ki kenrum kenram ha skul ba Nehu president ka KSU uba Lambok Starwell Marngar ulong ba kejengman hiar Hanehu kalong bani kendo iksamla pulia ke skul ba bat ban ai kejeng kersian ke pupurai ke samla pulia Habakran gelat patai kubor halor kejengman rum ki pulet hak arpu pratrik uyayong arajar arpusan uba Lambok Starwell Marngar ulong ba kane kedika slam pulia bat kam deka ketem ki leno bahab ban pha ya kispa san pautam ki bor pulet ulong ru baga jela kadon tang ka wege skul ba ka bakudup ya boro ki samla pulia na ka than stelam ni ka bala pen mi shibun ki reudon nam wadi kistem ki bala let ru ka por bagidang pulia kane ke skul ba ru kam judan kum kane ke jengja kum bagalong menta bat kedika sin ka bening kong bakin pha ki bor pahara na keleng sarkar jela ba ka sarkar pedeng bat kiloong bagani kedika ki ka ba amla ban pediang
ubak lambok starwell marngar ulong bahalor ke kendram hakne ke skol ba kibor bahalor ki ban chim ke jingit clear bade ban penbet ha ke jaka pulia ban aiding ni ban pentiang ki samla pulia bat ka kam yeng hi ha ke skol ba de kinu hikai bagi samla pulia bagi ne penbet hapo ban penjrong bat ban penhe yo shabar dak ba kedoro bagi jengle u Dr. Alok Singh kala panwar rapat ke jingit herjat binrio balada ku menuhikai usngotho ba umsulong ni udan jingtot iksamla pulia kan bhab uni wat kam no shawai namar ka seng kam kwa bagane ke skol ba kan don hapadang ki kendrom kendram namar ka de ke jingdo nong ya ki samla pulia la puli bandan kecing persengiu kecing bom sengan kamit yong bat kar komlong koman ngasngo lada ni phaidin bat kecing ki jong samla puni ko skol ba anu ya te kendrom kendram kecing bom jaj baj renti khamtam kecing feel le se kecing terekam jong ne wasan selol se kapalong bat ni ki ginak mi lenti kum kaseng ba nakaliang gibor ba halodu jong ne skol ba anu khamtam basis lor un hakan pinbet kita jungduna jolojong nanti ini ipan ban ba persang bat ban kedat ne ban tet kti bat ban kenok bat ki samla puli ba kimi ini kendrom kadam ngi sem ba kene kedai lase ka taktik jong ne wasan selori bakwa ban tekti lase dikam jubo jong lojong akaba ada kamdon kita ki kendrom kadam na tharai ki samla puli kena mi ban yakhi ba chat kan ki mai bladam tina kaliang hi jong kaseng ngi dang yai monitor kena kakam ne khmi bnia bat ni supa taka khobor khamtam yune wei no hikai na po ka department ka hindi ngi suong ba panbej ila jong jingduna na persang banwara ikram kadam ne po skol ba anhu sidai no hikai filong kom women filong kom khmi pa ba hikai ki samla puli hindai kombangi panban ba persang pan confront bat de kini ki samla puli ngasau kani attitude jong ni noi kai ngasau ba yule se ka jingle jong u kanam kot ta ka jingplu jong ding ni po skol ba an hu yule se ngi tiang bat le se yo ka kalang na kumbai pat yo kami pat ka jing suwe piar jaj ben re mar pi gini ki jaj bare yo se bangi wat jing tep yune noi kai ro ngi so tho i wan na kara ba kum nu ngi so ai karwo ban nai ban pen kuma na po skol ba an hu la phim snow songsuk po pindon hani po skol ba anu bahak liwat kam no shawai ban pen klumar bat ai bakan skol ba anu kan yai ba guarantee bat kistamla puli kim dai ban du nong jing puli ngi kwa am ngi samla puli kin chong kamla class ngi kwa ban i bakan chumi jing khi na sport pada kimi ikrum kan ram kum ding ba kita kibor bhalo ba bet kan hu masarai haban sim ka jing kli na kalian jok seng kum bangi chupet jukmi bat ngi sokhia ja puli buti telok takan ngurem bangi rugi wan ne ban ye sotho ban ye selok bat islam samla puli bat ka weru ka karwo ka bangi kwa ban kan sai kalong sarkar ba ikam baret nai pan bun kam tik si RP hini hak poris cak siat yap ki pardo prasnam po mo pro do sangut kanu kali kala pak sarkar RP sete por cak siat yap arjar pau pardo prasnam polong pi kanu kali ta pulit si RP sarkar kala pak ini ikam baret ngasmo ba nai pan aiding bat nai pan perwok ki samla puli bat ngasrai bobon belang upet ba ngasmo ba le se kadeng jingle aran ngasmo banong bat khamtam ba kani itu ikam le ngasmo ba tang kam poieng balak man bet tang hukum don kam hiru banang ya prejong film sabar nang ye sa bat ngi ne kabenta ki wei pat ki kubor ngen swan pai hadin kini ki jingpen mana For a normal conception, we all know that we need a normal semen count of 15 to 20 million. But is pregnancy possible with a sperm count of less than 2 million? Yes, it is possible with a wonderful technique of ICSI, intracytoplasmic sperm injection. We can select morphologically normal sperms and inject into the eggs of the female partner with a very good success rate.
Ka Dr. Arpita Sarma na ka IVF and Fertility Center na Guwahati. Kala pentip bakane kendo iki brio ke badan jing ha ga ban pun khon bat ki we ki jing ki bedai bat ka kam ban kha ban pun ha ka shpo tarik mantau jemang. Ya kene ke jing kendo an penlong ha ka Florence Total Women and Maternity Care Cum Diagnostics Center ka badan ha Salaro ha that muthlong ha Jowai. In the heart of Guwahati, where the mighty Brahmaputra flows, a new dawn brings hope to countless dreams of parenthood. At Janitva IVF, we understand the journey to parenthood is deeply personal and often challenging. Our state-of-the-art facilities and dedicated team of specialists ensure that every step of your journey is guided by trust and care. We pride ourselves on offering personalized care, focusing on your unique needs and aspirations. From the first step to life-changing moments, we celebrate every milestone with you. Building a family is more than a journey. It's a shared experience supported by caring community. Conveniently located in Guwahati, we proudly serve families from across Northeast India, as well as neighboring states and countries, ensuring that exceptional care is accessible to all. Whether you are coming from Assam, Nepal, Bangladesh or beyond. At Janitva IVF, every story begins with hope and ends with happiness. Together, let's create a future filled with love. Now PCN yang ngejan miet ngena pai biang syagi benta jongko kubor. Namar ka jingnya estate coba palat puat ika kali haga jingking flyover ha umyam haga distrik Ribhoi. Kabla poi shudu upot buwe beriau uba syong haga deka kali ula sya apadai syabar bad hap sendan nelor jong ni kejingking bad ula do no yalah kejong kejing im. Uwe beriau ula klan no asyan hadian mula sya apadai napo jong kali syapo kejingking flyover kabadan umyam. Kedai kejingja kalaja hadian bakawi kali Maruti Suzuki Wagon R kabadan number ML Not Sun AC Sun Iwe Sao. Kalalet bantenra ega benta jong kedai kejingking flyover. Kakubon ni kepulit ke distrik Ribhoi ke itu, bagani kejingja aksiden jong kedai kali kebon ni kitan Rilom Jantia. Kedai keberang temu benhiar Guwahati bad kalanya step ba. Palanya aka the way belatip kerteng kum ugu benda biswas na Asam. Bad hadin bomla asyuk bantek lakam meka kali belatan ra aga benta jong kejingking flyover. Ha ba uwei pat uba syong hakamat jong neka kali ba belasuba ba syong ha kejingkang jong kali. Tang mar tengkuk neka kali ulah sya apadai sendan syabar jong kali berhap syapok jong kejingking. Uniu bela mensaujur bad klat no aga kejingja aksiden udai belatip kerteng kumu no ben sing sapuis nem kerta naga shnong mukla ha distrik West Janta Hills. Nagaliang gibor pulet ka Tanat Umyam kila penkit no ekamet syakanong po civil hospital banle ekabadan kam. Kiwi basyong lang hakane kali Wagon R nalor unongnya ikintup upara jong ne bla klat no ulatip kerteng ngu bijoy sing nanta ubades marbo na mukla kibal mensaw mulu mala balara ban kemi benia aki syaka sumar bat ki pulit ko umyam kidang penlong ya kejing tokit halor kene kejingja.
Ki bor pulit ke distrik Ribhoi dang step perngap ke singi palai jong tayo kili okem ye ki langut ki briau kat ba ki dang to ekom penang diesel na ki tower hakathan pathar khama. Baik liyo ru ban kurup no eki kelong ki bala tap ekom penang ke badan komba arspa arpau ne arspa laipau liter. Kibor pulet ke distrik Ribhoi hadin ke jingyo ek jing tip nagi kato kan ngiro pat ba hal ke jing don jong kinong tu umphnyang nagi tower kipulet ke penlong ya ke jing upshrep akathan pathar khama hajan ka office PWD ha ke por lai bji amen step bakila yo ban bat ko ke kali Maruti 800 ban kamru ikilangut ki breo bat kurup ru 100 tali ki klong kibla tap komba arspa arpo ne arspa lai polita ko umphnyang diesel ha gejing toket ki pulit klalap bagane ko umphnyang kebele okurup ne kini kilangut ki breo kini ko umphnyang ka bagila tu ne kilai tli ki tower jangka Reliance Jio kibla nakathan jirang kini ki breo kebela syakam ki kentop yo marsing na mautari thayang urobran langi bad u Richard Seliang ki mana kesenong umkra hak distrik Ribhoi kat kum ka kubor ne ki pulit kini kilangut ki dei ki bejedan keti bantu e umphnyang ne ki tawa boper hak distrik Ribhoi ha ka bana kalyang ki pulit kle ojeng tep ko babnia saya kiwe ki bedan keti ha ka ne kam tu umphnyang bad dan sa shimpat iksenjam ban kem bad ban penstam kini ki breu na kalyang ketenat pulit ke distrik Ribhoi kala penpa ke jing sngongo ikitu ki breu ki bala jing tep ko babnia ha ka por ko babiang ha ka bagi pulit ka pathar khama police station kilala bani okem no ya kini ki breu ke bedan keti ha ka kam tu hadian begile no ke bala subajor bagi dei ke balawan na ko wepat kari ke bamarjan bagi don keti ha kaban siap yap ya ki arpun rengut ki breu beloi ha Pahalgam ha Jammu bat Kashmir ha kasi palai jagatayo Inspector General ke Border Security Force UOP Upadhyay ula pentip bagi la penjer ya ka jing pahara bat ke jing petngor ha ki than khaput bat ki long ru ke bala pen kre ban chem ya kinu ki senjam ladami kanu ke jingja. As you all aware that the border security force is always remain alert 24/7 and we are having this specialization in night dominance, so we have further strengthened our night dominance capabilities, the surveillance capabilities and deployment of some additional manpower. We have reviewed our the existing deployment, the existing security measures, and we have taken adequate security measures including deployment of additional manpower as well as additional surveillance equipment. Apart from that, we have raised our level of coordination with the state police and other agencies, and we have also interacted with the local population, local NOCMAs and the acclaimed civilian authorities, and we are getting full support of them. As of now, there is no such proposal in hand, but in case of any requirement, so certainly will not be wanting in this aspect, and we'll be getting some additional forces also. The border conditions are at the moment are very much under control. We have got excellent coordination with the state and other sister agencies, and we are quite vigilant. And the best part is that we are getting full support of the border populations. Our civilian brethren in border areas, they are quite vigilant and they are supporting us. Our coordination with BGB as usual, and we do not see any major shift in their approach. We are regularly having flag meetings with them. We are regularly sorting out the local issues which are being dealt by the local battalion commanders and the BOP commanders. Though there are some issues of erecting the fencing within 150 meters of the international border. So we are working on that, and hopefully we'll be able to address those issues. See, as usual, any incident take place in the vicinity or in the country, there is a requirement of having enhanced level of security and vigilance. So accordingly, we have enhanced our security as well as our vigilance, and we are ready for any eventuality. There is no problem as such. Ka chairperson jangka Meghalaya State Commission for Women ikong Yaman Siem. Hakasi balang jagatayo ilalit yakendo ekowe kelong kemir kabla mensau na gejing sya athambor halau kurem.
Bat ka commission kalakular bakan bot dien halor kejingja ban penti kena bakane kalong kemie kan yo yalah kejong kahok. Ka chairperson jong Meghalaya State Commission for Women ikong Yaman Siem ila penti kena baka commission kan sebut dien halor kejing sya asyok pen mensau kalong kemie halau kurim. Agalai po truk uyayong arhajar arpusan i chairperson lembat kidikot ke Meghalaya State Commission for Women kelelet ye kendo ini ilong kemie. Habakiran ikilat patai kubor ikong Yaman Siem ilong bakane kejing sya asyok kene kalong kemie kalong ke aka ke pasngosi. Bat ka bakta om tang ya kalong kemie ndak iki khon hukum jo. Ke chairperson jong ne commission le turu bah kejing ne kendo layo jing tep bakane kejing sya asyok pen mensau kam dei syok kesien ke benengkong bat kene kam lalet ukurim jong i ku baju syok pen mensau la kurim jan man kepor kam tambah kepor ba ula buat. Ikong Yaman Siem ilong ru bakal betha ya ka ni kebre ko blasya akta banwan mi syaka commission. Hadin bakal yo ya kan bat ke bakok bakya kanang mancem ya ki senjam ban ai jing yarap. Pernah bikin aman kapor. Ang bang untuk im ang ternak buat kebat kun. Tang daladi lambat sampai kun. Tang ko ulak kun jo biang. Mangan lek sing rum sya mangan belang ni kare ni pan ni kain bahin ko belang. Bandan bakun iya naman kun ki bahayin ibu belang. Mampun ki parlok parjo parmacan matai belang. Sampai sini ke Iwan ini kan Iwan ini hajian ke ialam ini semare ngani pun sundawan mampun ke landawai nan ke ialam ini spesi dan sampai sini kan nah spesi tak pasal ni sikit dia nak pensiun banyak betul terus ni kan makan dah tentang shit kertain tu kan shit thau yang jangan shit sutuk syai baik pelan shit lap baik mailan baik jangan dan dia ngan lang tang man like tukaran cara majang man shot wan semua yang lagi kan man kepor baik je shot dalam ada kadang man shot yang ai shu kendai lah shu shot baik entah asal dan Ikun jang talak saunya teman sa deh. Susah baik teh. Susah beli setiap aspal baik memang kapor. Tementar dan menadalai dan dapat iklan sama nang. Sedap siapa dia susah baik kan. Memang kapor baik. Jangan tahu benar dia samsin susah. Bau kecil sajar ke jangan mental usah mental menit lah saya stop ulah kerau ulah kediet. Along dia kumjuk jangan dia tu yang no kan saya kumtah baik kan kumtah baik syok mental lah saya lah long kumjuk sisi asli lah long kumjuk kemin kedai bawah bang ajuk pun ya ujuk bisi ba ujuk dan mat kiwai tah ujuk bisi ujuk switch off kalau baru ujuk ambil ngabuk ujuk pun ang bang anang kalai ang makan makan pai Naidan kapur rodang kalai biasa berpidang lang kapalak naidan kapur pat usubuk baik kapun keren am susit apa indala dan kemudian sebentar kentam tu pat usawan siang pat usah one shot pat ini mapet pelan dari ubah ulan pat ngelalap du mat ron ikadai bikaju bayi kabari ke baju you kan kayak baru di kitab yang kilam Bun sing ngalap baik keren pun dari buat bensak kapun ang pun ini dari mana keren pada kejuk kabari kejuk lah sen lah tulis ang kabari tang kata ruam dawan hayang rukum tu syuan kendrai baik kabam suta kabam suta yang benar dawan dah lakat kerja ke umbam ap kental amin acan saya ke mana pun cinta baik ni yang panjai tu Naman baklakaran baklay ele kamot tali alut senang sependam sebulan kemudian sin nampak ini sisen ngalik sendawah yang makri yang itu bahasa ulang tekilat kau hari
Tadi di pohon ni dia apa ni isu lawan dan tak senang ni itu là Ajax nang cái lawan ni ngam masuk sisen sementara cái ngaji dia là lệ dia ngam pakai si itu lah thọ office kan có nghe mình ta cái jam semandi per sudah jiwa harus untuk jam menit mong ạ Yai lah tu yang patut orang Amar Aku kasih tak syai ngakam tu Sahaja jipai lah yang sekebelah yang kering Dengan susah ni mereka Bandang bandi ramlah Masyad bandi ramlah Tak ada mungkin Iwan cak ini yang Yang baik kepada sebarlun Yang memang asyik tanggap ramlah Yang baik apesi Yang injak lah yang bawai Yang itu Yang drip lah Makan Ingat kindat kan Ngalai teh Lạ sâu ma lạ sâu trem palat mo kata kacing chongka chongman kene kuan nga watang banwan kai sing kemi ro bam long sho mane kendo spara man kendo man e ro bam long sho tang banwan yo ting tang tang abun kam ong ya ne rap kam ya ro bam long sho chi yai be da kacing seir ni nyim patep ra kacing long jong ung pra skata namar kamah thu ra ko ong be bang ating lok tenga ngamai ong phala blok pang stom te ket nga kemi chmai be kun na jong Tada menen step one upsir dan step ang balay kan next score ang kami layap jangan lengok nang mai nak tim kan ma ang balay kan ta namar nga tengah mi iba ka cengja jang kane mencisi namar nga bacong yaw ni ngam sumut dor hira ta kulong man ang ta sebut apun are ka keren kayam ang mai nak sok nak kedia lut kemet khat nak pang lut ang wan cheneมันตาดาวไงหลายอย่างเชื่อมันก็นี้ดีออกไปแต่ก็จึงเชื่อหลักแต่แบบสุชาตินะจากโบราณมาลามาเก็บกันฮะเด้ออุดรลดกระเม็ดจังกากุมบาลดกับเป็นเธอชัดลดกระเม็ดกับเจ้ากับเธออันนี้ยังดาราลิปิฮีดาราเดแต่ยังดาเจ้ามัชชาพลงแบบลีวังก็มีหลายอย่างเดบัสนีกำลังเปรนกำลังเอเชียอิมัดนั่งบนบัตรไต่ช่วงละมิสามขมัดเดบลาบลูขมัดTengam susuk reng lah lek yo ap kali pat yo kali kai bang siang lek ra dawai kelan dawai kesih ya lek pat dawai kuan lek pen kelan ta em kami tem long re ban pen kelan hap ra no se stal ta ko ngo min kong lek kamot sai la ong bala ong ta blok nai thui ei mai ong manam le manam jai ei nai kun ei mai ong la da ka ei kun ya mata da kam la ya do min paring spi mặt long cả balong ara về SPSC thì công nghệ chạy bêu te sau đây ra bạn ông bạn nhà sa đây bạn nhà rap này kulit này kino chạy rap là cái yang saka là chạy kan thay mà song ngan chợ ra dalong công nghệ te niềm đây chợ tăng và chợ malomala thì có trình nhiệt mai này trình nhiệt đâm cam giang này là long công bảo một chém cái trình em chắc cả khát chợ mình sni thì Ramadan rồi atrai cái đơn bay bay Terbalikan pada prasnam kemla menyerap lem. Teja bakayap kene kebril. Isno penuh tarai untuk merjanjian. Pada dan bayarap hak tuk sini busok. Kene ngab kamrat dan mensau kat ne La isen palat. Tinggi ngak komplain. Namar ngalak keli kah ndak no. Nak poi ti kulit demo nak poi stal teki ang hapun kulit keli kah. Em mun pak isong sore. Namar la le beng palat. Jangan nak keli syah pa ta ko kun ta jangan salik ai komplain kan kuat ban kem no ni bril nak long kum bril chan snam ban chuan syai kan thai bril ya upsil badang sau snam berngam ong tap kuni kun tu ladang employ balap mangi ladam sit ai blai cep jai bat kun bat kini berangot dan bok dang ik blai pha upsil bananya tu yang bangan ong kami nak nyap Sen ai sai bang ada sen jauh mat ban snap tangi sen gara bat kani kuan ya ka hado kat no ka nyu ku sayap kum ka masiyap da pam ang hanam pang syo na mi lap le ni men te kala sya lawan bom biang trai kani kiat na cepat lem menyerap lem hidup mentah te na dok balik bu le nya menen te ngampat tip ai Kila lek kuno ngam tip rakan kemarin
Dalam biru nak syang buat universitas Semarang pun. Iwan pet kita ilong kami dengan pembahas videos ni. Di syang khabar tau video kan orang baik. Tambah long kami ya dai berhajian untuk long syang. Temban bersih asnem lah syang batu. Syed ban kan short. Batu short dia sausin ila hakku. Dan kan dia lah dan surgery room kan dia tak ketemu sampai lain kita. Dia sila kita. Man ba ini jadon fai we kun sansnya. Kita kesini baca yang sisi mah. La bom la shop ha di dak we. Kita kelong pada imat ni dia sa kham rong. Wan tu rong ngai nak yau. Salap tentangin siap pilihan kulit sampai belajar ya ini susi kan mungkin kita tujuh sepuluh lima dua snow pada itu tambah nombor yang kita play di usia deh dan kita jadi show teng kita buat kita buat ini hanya buat deal hai katanya net scam lah video mah kalian jumpa punya lihat dan sekian dan I awareness dan orang subhas kita buat dia let bank pun di campaign buat menyebut dia ni dan kita pensiawan commission sosial lah orang sosial ni dan mana but ngangit scam ni kan mana kira campaign ada ni besar let bank mana supaya rap supaya intervene maki mana rampak yang kami show kami yang kamu atau di tempat dia berapa dia itu dia shy kan itu violence kan increase show but kampam dia kan banyak tak dia tak di kelong lo kon PM nak jenis air kat jenis smith kon di long kini tak ilak long na mentata kat ni lah keren lah long panak Tini kelong ba dan ko pa ila. Mostly I think external tempat kendoi doktor. Tena kalian jangka women commission se ke ek ani Instagram dan buat dia ni kan dia sawan di lah hampan di lah kawan check commission. Di ya rapat ni dia lah. Menteri Kesorkar Jela Balongru Nong Ilam Kaseng Bharatiya Janata Party Uba Alexander Lalu Hek Ulong bakalong ke babakla Shibon Banwanra ya kanu kaniam ha kanu ke skol ba lani kijaka pule. Namar kijaka pule kidai nak benta jong barok lang bania yo ya kejing nang jing start. Menteri Kesorkar Jela ubre UMLA nak seng BJP na pengkarungkra uba Alexander Lalu Hek ulong ba Banwanra kanu kaniam hapo jong kanu ke skol ba lani kijaka pule kalong babakla. Namar ke skol ba lani kijaka pule kidai lut nak benta barok kisamla bat barok kina hikai. Dah kebakrau baha Meghalaya kibon baha ki skol bala penyak di balang bagi kenuniam. Dari ami i Banwanra ikan niam ha kita kijaka pule. Ulong baga skol kade banlong bet ke skol ka college kade banlong bet ka college bat ke skol ba kade banlong bet ke skol ba bat omde Banwanra ikan no kan niam ha ka jing pule kisamla. Ha gawi perkaliang uba AL Hek ulapan pau kajing sungusi baglodon kajing kita akti yo no hikai. Ubat lada dai na kanu ka dauru. Di buat kenehu inbob lakam slami halor kajing kabaki naduk ki faculty naduk ki student naduk ki administration jong kenehu kay kanduk melaya led beset hina kaliang jong nga kumu menteri kan juga por kumu nong kitkam jong BJP apa Meghalaya state nga lek punya kanduk ya ubai sensor naduk tu por mensuaru alo ka kunung kanam ka pangilaya snow ka bagadon apa nehu tingi lajuikan hi bunsen na kamta kumno berwarna streamline ka kadung kanam apa nehu jadi ni ki pada jong ki student ung turu ngilai let hi kat kum ka kanhun jong ka BJP party abun ki rangba ki lok kami na BJP ngilai let manye kandu ki student kuat banuyo yang kijing tip ke batikna yang ke bah lapelong adu bah jaka kuliah la kala long ke jaka bukan rum penram
tinggalai kendu igi student ilai thu igi jenge igi jongki tinggal ngila sengap igi jenge igi jongki ila sengap igi jenge igi jongki nehun saru la sengap igi jenge igi jong baro ki bungi kendu ang tuan nehu tinggal thoro kana dep thoro atli ki sithi shau HRD Minister juga Government of India Master Dharmendra Pradhan yang kebawa di benpek yang kejengnya kebagan nihu gaya kendu but inon kamru bedweng ya bison selor yang menehu di ketaru ngeladap thoa kita tambah adu mentang yang padio ay kanu respon hoi kejengnya ngam deny the fact na magadon higa kenrum kanam apa nehu tanggo basosi kalong badaki kena puli yang kita akti yang no hikai te kata higa kata yang kejing tiplang kejungi kumgi blahe lasan dan ikum kisamlaru kata higa kejing tiplam man ba nyimdan hok manong ba kata akti la daga dan tadu no gadau kabalala ban pensosi ya ka imlang salang ban sosi ya ka jag real ana manong maju kata akti tang naga bomdan gadau ka babyang ngalong ga ikai ka bakala ini ngenum lah menurut kum kita kejeng mut ini kejeng temu jong kanu ka organisation ini jong kanu ka niam hapo jong kejeka puli te kum bengi mat ke kata kalawe jong ki kena namar kate kejeka puli kam de kejeka ben ya surut ben ya mai ben iung bangadan ke pol te nakaliang jong pin mak yang wada pa siti teng te pin budin ne me kene ben pentikna ba kan kut si sen kut bud ini dia bro ikam Kemudian pengen cuci, ngimko apa nyuci bagalawe jongki samla puli ke jongi kan sulong sa sui. Galawe jongki kun samla ke jongi di berlong ke bocop, yang jeng tu jongki kini pagi bobo. Kami jongka ABBP, buat pemut penrungi ke ideologi jongki RSS. Pisau kumno ba, pisau ya ba hapo kateng sekolah ba penrungi kateng jemut jemperkat jong loi pat kaniam. Benwarra ai kanu niam kanu ke university la kanu ke institution kalau ngobaklah ke university kanu ke institution kadai lutna mata jong baro jong puli jong nawaro kanu hikai kemenumla benwarra ha ke jing ni lai ben dapat tang po magalia rubon bah jini ke school niam baper ini nagal yang juga balang Presbyterian gitu naga balang Catholic gitu naga balang juga Seventh Day Adventist school gitu lagi balang di school Hindu gitu school Muslim gitu jadi kimla begmiui benwarra ya kaniam hapo kata institution ada university ke school ke belong ke school ke college ke belong ke college ke university ke belong ke college kemudian benwarra kanu kaniam jono ro haging puli ke jongki kena nomor baro ki community baro ki niam kiwan man puli kata institution dan ya kata university Kahnyau Trap Youth Development Council HYDC. Hakasin ba arjung katayo kalalit ya kendo bat ay da kador khas ya Principal Secretary ketenat Labor hakabakladawa pada ban penteri kamti kena ya ka minimum wage. Namar ke betray bela kimyo ka bay bela ka baki day hok bakinyo. Kahnyau Trap Youth Development Council HYDC pok jingilam uba W Sotun kalai kendo ya Principal Secretary ketenat Labor UC Songgate Additional Secretariat bandawa badai ban penteri kampurano eka minimum wage negajing sio gabai belas ngish kinong tray kumbal penmi dak sarkar jela. Nalor kani kladawa badai ru ban kentup no ekino hikai haki school jukiru shimet kinong tray haki hospital baki call center hak baki mat ekajing ya ka bakraw nomor baki mio eka hok da kabai bela kajongki kumbaki dei ban yo pat kumtala dikiyo ekajing sio kwabyang kanerap shibon yaki. HYDC kelakan turu Badi macam kian Omar Dor halor kena ngakam bad mendai nak kebentak dong tray kebadan hakalang kejelam Megalaya. Ubak W Sotun ulong mag sarkar jela kelepen miakaan kebedai baka minimum wage hendrai kania kamlong pat kebadan jengmut lada amlak ben pentrai kameka. Namar kebabon kinong tray kimio satia ka baibela kumalebuk de sarkar jela. Bala de sarkar kamlak ben pentrai kam dan jengmut ban tau kenekaan kaban sipen tameka ya kipat ba. Ngila bu yung gawe ke jengkling onlek kumno lada kini ki factory buat kini ki dukan he ki ba ai bela ya ki trai muluk ki mlak bersih ya betul ke minimum wage na kalian jong ka department yu kan lek kumno kan ai punishment ne kan pencutom ne kan lek kumno ndai ke pas musi kalong pa
Bingi yo ya ka kubor na principal secretary golong ba lada kini ki factory bat ki business organization ki mla ban siu ya kini ke bainong kat kum bala bu da surkar Meghalaya kata kamot kitu ginong tre bat unong aikam ki haban ya syong ban ya penbaj kata kadai gajing keren no principal secretary ki haban ya penbaj balda mla ban ya penbaj andai pada syakut gajing kli menta kolong ba lada kalong kumta manu ban komplain ya uta unong ai bela hak tu kam lada omla ban penbek ya kini onde chakot ngatrai umnom don tang weru sakawai ke jingkli ka badon kam ha ban kli surkan Meghalaya kalong ba kan mentoy yu ban china ya kini ka an ban pergi tulop ya kinong trebela bakin ye im ja hayeng hasem jongki klem dala pada ban pentri kam hapok madan de ngi na kaliang jong sengi iba kam idon jingmod ya kini ka an bagat china surkan Meghalaya ban ngi ong batang wel da mla ba ban nai hire ban chnai kene ka an mar kene ka an ngi i mata ba ka dei tang ka an ka ban chu penthame ya ki pai ba Meghalaya lane ban penthame ya kinu ki bri ki bakham halor ban pen isa ba pek hapo state Meghalaya la chnai ya kene ka an bat ki nong tre ki badon hapo ki ban nong tre bala ki badon hapo state Meghalaya ki yok kat kum kene ban in reality ha ka jing si siapan ka badon hamadan pan ki nong tre ki nong bala ki badon hapo Meghalaya kim yok setia ya kene ka banong kaba labu da surkar Meghalaya. Na kaliang jong principal secretary om bapek ketua notification ka bangi labu dai ban buat da kiwai. Hendrai ban pencutom ban ai da ka pating ya ki bom siu ba dai ya ketua om don ai na kaliang jong ka an ka don be tang kata ka ba habu ya kata ka jing ya kunduk ban ya keren penbej ba nong ai kam bat unong trebla kenang ba nya penbej ya kata ka dor. Ti jing keli menta ka long ba mentoy yu kan ban chnai kata ka an mentoy yu surkar Meghalaya kan chnai kata ka an mentoy yu ban ong ba surkar Meghalaya ka surkar ka don bor ni po state ni kam don jingmot na kata ka daw imat kaladai ka por bangin ya ki pai ba nak menta ban pukio bainong ya ginong bala hagini business organization tu beker Kakenhuan kisamla hapok kalama jang ka Meghalaya Pharmacists Association ha kasimba arjung tayo kalale ya kendo menteri ka tenat ka kot ka khya ka jala Meghalaya i Dr. Amperin Lengdo bat dawa bade mencim kiano akimat jing dawa jongki ha ka bedai bat ka jing thungkam thungjam habe keren bekla pathai kubor president jang ka Meghalaya Pharmacists Association uba Engelbert Renja ulong bakat kom ka jing tip lengba ka RTI kampat dan kena ka jing thungkam pharmacist lengba ka jing penbena ne ka advertisement da ka sarkar na ka bentaki pharmacist ha ka Directorate of Health Services bat kumta kila kerpat ka tenat ban sedang ka jing penrung kam ka bahok bat ka bakentup lang ya barok ki sponsored but non sponsored pharmacist kebene kon da ka bentaki kam ke balai uli tho bahagia ni kejing kendo ya ka menteri sarkar kala ai kejing kular bakat tenat ka kot ka khya kan sepen mendapat ba ka bedai bat kejing lat ka kam pharmacist uli tho bala kerpat ru ban penbon ni pharmacist kat kum ki kendon jaka IPH habro ki jaka Sumar kum ke district hospital CHPS PHC bat sub center bat ka sarkar kan saura kejing penkelai ka service rules banu bang ya kini kejing e Ulong ru ba kanik association keladawan ke sarkar bakadai ban penbuan ya kilat yo kam na kebentaki samla kebela pendep kejing pulia pharmacist da kebathau da ka pharmaceutical industries hapo kejela bagatrak ka koi ka kya kalakular ban kemi benia ba halor kene kejing dawa Ulong ru ba kanik association keladawa ban penlong da ke election ke bokut jang ka Meghalaya Pharmacy Council kenang mani ojit giru syampang ke batbet bat ki bala ban mi kemat Mat kebantuan ke bagi pensengau di kata Abi dia buat kini ke Meghalaya Pharmacy Council dia kini dalam respon insession no kabar abi dia buat ke jingkar dukam 2 jam dia akan hidup mentai di pus kibah dan kibala insertion hakini hiki benai kibah cuat buat kebalai abi dia buat ke IPH standard ya kini kin ya teristam nomor langsung lang batu chairman Oh, sekitar juga si Jaram Beda yang tadi inspektor. Beda bukan IPH nilai keren ni kalau mbak kinsa penbaik hak asal bersul kejongki di isim kia gini bentar ipediang. Tapi kepala beda bukan di top inspektor nomor bun ki kam ki bangi nila. Ya senang senang ki media ro kali iba ki bun ki dukan farmasi ki ba terekam apa misalnya kim terekam kah takar kong berbagi. Di halur kena kebentar kinsa aptais no hi kipus hai bide berkini kebentar yang pala hi bide berkini ka kumno banai kam jam
ban hanang ban approach ya kata korkom yo kam ki para samla ni dawai ni kan industry te habe dip kane kumlai karena press mena kini kini kadang lum penting kat bompat function kini ki lai teli kimat wala sau teli kimat Daga jingsung kia halor ke hukum ke balapan mi daga deputy commissioner balamana ki kali ke bakit palat eka kendai ton banyat ke surok nalat umsau Syamau Maram. Ka Meghalaya Commercial Truck Drivers and Owners Association kalalu mi kejingelang banekaran halor kene ke hukum. Ba kalalit ru bane kendo yu sembut menteri rang ba kejela uba kemiru eka tenat PWD roads uba prestun tensong ban pensngau ya kejing jongki. Ka Meghalaya Commercial Truck Drivers and Owners Association kalalum de kejingelang berkentup igi terai kali berkenong nyak truk banekaran lokarai bela permi di gebor penyak distrik hakabede wak surok nalat umsau Syamau Maram. U Presiden Kenek Association uba Mas Kelandar Marngar ule tu ba ke hukum bela permi nak office ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills kalakang banyat yi truk bakya kendai ton nak surok lat umsau Syamau Maram kebabo jengya ikinong nyak truk namarad umenta dagi sepat liki truk kelas akut Syamau Maram. Ulang bagi sorkar kelas penmi ke hukum bagi kali kebayat nak kena surok bagi jengkia ke di menlong tang kendai ton. Dari hak jeng sisya ke kali teliru kamla asyuk banyat tang kendai ton. Namar ki kali ki bahan drew syaka kila poi syaka pra nak kendai ton tang ke kali sudah. Ulang bagi surok lat umsau Syamau Maram kelong ubut lum jegi truk ke mar na Eastern West Khasi Hills, South West Khasi Hills, West Khasi Hills, kibenta jong ke East Khasi Hills kum ke seora pen ursla pen maungap. Namar nado belakang banyat na jengkiang umyam. Di tangan ke surok ke bapen lengkot de kelit kawan jong ki kali kitmar. Hagene ke jingalang kila rai benda ikendo yu sembut menteri rang ba ke jelau ba Preston Tunsong halor ke hukum ka ba mana banyat di kali bakit pala de kendai ton na ke surok nalat umsau Syamau Maram. Ba ngisung menta kolong ba ka sorkar menta kan sengap hakanu hukum ladaban pas ya ka an. Hoi kidon la ka jong department kidon ka PWD department kidon ka police department hare ka jing sengau ka jing kolong ba shwa bakin pas ya ka an. La ka kta ni kam kta ka baha bakin ya slok ya stakeholder kai. Menta lada ngi jenja ngi ka jing ka dei bat ngi kinong nya trok. Lani ki ba peron kam ya tu seri ya tu surok mamba nyonya trok. Pia selok no bar kinong rap atau ta kinong rap kila mo ban ai ya kata ka kajing penisai ka ba biang lani banyo ya ka result ka ba biang. Mentala da ya ka jing jong kinong rap ngi i sarkar. Ke selok no bar kibri bom jurap. Tamut atau ngila mo banyo ya kata ka result lani ya kata usok uban bej. Yang ni ngai i ba ka sarkar menta ka mut ba. Kumbolong menta yu i na jingkran no we no alam seng balang kolong ba. Abakut kolong ba keimat baka sorkar menta ka sengap bet ya ki sengap ya ki stek kimju sengap ki stakeholder ki sengap no kisim jing sengap no na we na ar na kinong sna surok lani na kita ki kenun seng ba per gomde ita ka kam tengi i menta baka ni ka jing ai order ban mi khandai ton ru ka pen arta tin yangi imat dei manu menta ka mut ba pan ai ba ban ong ba to khandai ton hi namar ngila alap menta kum kinong nya trok bat kum gida ber trok ngila alap ya ka ba pigi media ru ngila alap ya ka ki jing khang ya ka ni ka jingking dam pikan ma ben khang jingking dam hadin mala khang jingking dam kamut ba kami sang jing keno high level kami jing keno high level te ka jinglap jungi ngiting ba ya ka ni ka surok ru menta ban khang kolong ba habakut kemut ba kami umut abakut ke jinglong bri ka don ba lar ko ya ni surok siu kata Lagi don nang gini khot jungi lani kinong nya kaliru bagi i ba kani kam suk kamud ba kiyai to la ai sa uwe ru uang hap ai sa uwe ru uang hap ai habakut ndalami naliang jong pinong to kubor piwat ba balai kadang yai kena surok tipikli nang yang balai o namar bagi su bisa shano ngimtip habakut kami ka kantin ba kono bangi su bisa ja kita ki siki high level kasami kata ka kantin te menta balai ngi i ba kum jingking dam kami su kaji hikai ba man penyak jak bisa bani sim bisa bala bakut ndala sim bisa dagi samla jungi gila sobang gila somelan ya kani mi sa kajingkem te kani kajinglap kajungi kolong bangi mentangi ya tai sani bang ni kolong ba mental ada kinong trei ka sarkar ka pentrei surok kamut ngilap ba ndala pentrei surok kia trei kat ka bomon nakaliang jungki ndai nakaliang jungi ngimju ong ya kata hendai ndala asniu ka surok kajingkeno ka banan kong menta de je kolong beja kitrok kata ka de gawe ka banu kongsan temut ngi trok ngi ber be ka bodan te ya to kamut ba kata ka jing bakla ka de tanang nangis hato kamdon se ka jing bakla na kita gi
basna ya kita surok lani kita jingking ru tena kali yang gajongi ngi sngo ong bangi kentu ngi lerai mene yang ni bangi kwa bande kendu ya yo minister in charge ngadu ka pludi nang ta ya ka home ngi kwa bande kendu i bande pensyai ba bande ajimut lang halor gani ka benta nama lada ngi ong hoi nakali yang jongi ngi i ba surok kamlong bankit san phone ru photon ya kata ngim kersan ya kata bi bankit ikum gataru namar kata kamut kamla surok kum ngin kit jubor ya kata rektam nam ta bakit san phone ru photon kidon mentai pi penstom na kolong kum bi khanglut ya barokot ki bakit ket kum ka legal ton ngumut kami haken hare menta man syuai be ko order kolong maximum ton ndai banong per ton bankit ni surok hare maximum ton bankit khandai ton khani ka kolong ka jingkhang kabaya barok lagi kali kabaya nang tu gumut kimla asu bankit wat ka kali theliru kala poi khandai ton ka kali spau saka ka dompar kala poi lupa spau ton te gamut sanu ngila asu banyat ya katu surok kata ka digoi te ngang asu ban ong bana kali ngajongi kum gino elam ya kani ngimla ban kerani ein re ya kani ka bentai la sokia ngila de biarai benta da barok ki stakeholder ki bade ki try kali bat ki khamta mai ki try kali ba kinongnya kali ru ke donlang te ngin ya kendu ya ki bru sarkar halor kani ka benta ban ya penbek ya kani ka benta kamut ngi hakini kita yong in leja kendu telada nakali yang jongi ngila konsai balada kata gaji akren kamlong ka basai so ani kami abet kami hunlang dan nakali yang jongi ngila raikut ba banmi syamadan dan ban yelek persak dan ban yakiru ngimban se ndai bangi kwa ndai ngimban se namar bakal akta ya ka kamai gaji ya ka bala silang jongi bra mamanta ya kinu ki kherdop lum ka jana ya kherdop lum ka jana ngila kan syai bengin yang scam menta ngin ai dak bateng bangi khamle menta mangila asno jenjar ngila asno lang halor jingdon pala dini khudop lum kajana menta te kamut ba menta ngila raikut bangin ya khun bet ba hakani ka kenti menta lada ka poi syau nu pudru kamut ba nakali yang jongi kamut bangin nginum aisyu amar khamta me khudop lum kajana ke bade jo ka konsil bat kumju ru jong ka hima tikini artli konsil bar hima kamut ki hap jing pe jong ka konsil ka 6 kedel mo te kamut lada klam ngi obor na ka konsil ru ke hima kin mla ban bu yaki tulgit di jakar rong pisa te menta ka ba hima ka badang bu yaki kedok dum ka jana ka dei tang ka hima melim kiwe hima kim don shu ka jing pentut ani ka jing bu yaki ni tulgit te meneng le arai bat khnang ba kan light na nu jing sosi ni sngo ban sngo yaki tu ki balum khajana la ni balum kherdok lagi kedok bung kajana gi kan syai da basai menta da bas kam jingmut lang barokoi bangi lada pidang yai ban pentrekam ban khong bisa nangi ngi na kali jongi menta ngi le da batenge lada ngi poisono ka bentaru na kali jongi ngi la koloi ban ya dan ban le tai bentang tapi ndrai ngi te lada ngi la shem storm ngi la shem jenjar palat ka ba kongsan te ye ki polis ngi pentip ye ki polis bat ka wairu ye kitu ki nong bat anti ki ba berngam ngi ne ko pikit be an bale kum tang yong peit ba ya kata ka jing be anya kham tam presiden ngam tip be an begikit maki tenga ba ki dukot ki phone janga bat ki aikran ni ki ngong peit ya kata be an do ndoi ban ai bisa bi surok ni nomai la da long bala ra ma phi du kali sathanat bat ai sun la ka FIR tang tangin sepet kin ba anta la ka long be an nem be an handai kum kata kisukut baik ban sudah ada giri bi surok harai ban le ya kata bentah hadu ban ra syaka an kim jura pi ke sulong baik tang ban le dada giri penting pensmi amal boleh gi driver jongi kila imat ba mentah dang ini gisnem mentah gini gisnem bang yedon kali asion kala pher ke company harai men syua te nga ong pi ba u driver kam tam em nga ong pi ke sitom ba ban ikan driver jongi lomba kendai pesan persenem ki driver temo ni so dayok bangin sya keren lani don ki benta ba ki driver mo ki daya keren kan yang buat pe wat nam ba manya kali ru umur ba kasim stom ma namar ban penyat perul penyat ai namar ba bun ki bede bom nang thok bom nang tar ki bom lek school ki sayo banyak kali mo te nga ong pi ba ki kini kin hun ki laba ha ki por ba menswa ka suk ban intimidate lani ban penting bersmi ban yo pisai ki driver harai mentan dalam mi mangiem kamut bang imat ba kadon ki gi ba don ka boru em tela dangim ai mangi ki pen kalano da kawe ka system hai tai benta kai te ndai na kali yang jongi tingi rai kut ba ban penlong ya kani surok kum long ka jiging dam ngi telai rai kut ang ne bangim tre angim tre ngi lada kalong banyak ngi suya be harai ban siu bisa ya no te ngi nom siu ngi la keren genya kata lihat sisa ngi la tip ba ki bru ki badon hagabor bat ki bru kum don hagabor ki la sa ka jo
teleo sneu iste bat lagawai gami wakta ya gi jantia bangi leo I bat ya gi cook bat ya gi simen plan kiladon gi company bahe hapo jantia pileo I hagita tenaga daw bangi la tip ya gajing im jongi gibru bat ngi kum gibru mdon gajing itali bat ngi balai ong tam don chili bat adu ba kini company ni ki layo lan ban thit ya gi kali la jong ban kit ya gamar ban ba adu sipo asam mat naga taga daw ngi try muluk ngi do ya kata gajing kit jing ba adu kan ni kerdu je kam ki khna bat ki try trok ngi madon kumba ong mene don way badon kali tanggaway la menta umyo syuk ban pendon kam la jalut ke badang ruspa nang ruspa tengi naga tagadaw badong ni nagali ko jongi ngam ngi bansi ban phai sagani keseng tanggaway bangi galat ban le ban yo kamai gaji apo ngari jantia jongi barok gawai naga tagadaw bayo gini company ke gim khain snap yangi ni longkum gibiru ginong tongum hapo ga jantia jongi ngi lang ne karpat bat barok gini geseng gi badon hapo Meghalaya bangin ya trelang ya gawai galenti ban yakit ya ba ban ndai bod yangi marway bat kinong try trok bat kitry ya kali bat kinong syak kerteng sipo ste ba jantia kimdai kinong tongum badai bangi bat perkhat jangai ya galawai nangi super khat yangi de laisai le cisngir kanu ngin yo banim tabat ngi karpat bat ingin ya trelang gajo galenti bangin yo ya tre ban perkhat ya galawai jongi bakin bat kumni bangin long kum kinong registry bat ki company kan ni bawan bahe apa jantia ngi sutom bangi gibru banwan ngimdon hagabor ngimdon hagalat galenti ban bat ya kita gaja katre ngim yo tengi kerpat bat hagani kopor bukit ki media bat kin sapriang ya ga government bahkan simkia ya gani ka kam jongi ban yo ban ya trelang bat kini girit kidai hapo ga Meghalaya jongi barok kowe Hagasngi pale jong tayo MLA kanong po constituency uba Amiral Bonds em rengkat bat ki officer sarkar lalit ban jurep gajing snai ke surok nong po Umden Sonapur ban penti kena bagane gajing snai ke surok kanlong kebayat bet kenang bagan ajing mentoy bat gawan pensuk ru ikalit kawan jong kipat ba ban penti kena bagajing snai ke surok nong po Umden Sonapur kaba arpo kilometer ye kanlong kebayat bet UMLA kanong po constituency of Amiral Bonds em hakashitrek ujamang arajar arpusan lambat ki officer bagantop yu video ki officer katanat PWD bat kiwe kilalit ban jurep ya barok shilen ter kani kesurok kani kesurok kaba arpo kilometer kabalamang hakajinglot kaban kot sab pendai point sunlight klor tengka kani kaban shinaru kajing yar kabasan point sun katkum ke intermediate size bat lawan ban bu nong rem ya do ba presiden tensong sembut menteri rang ba kajela hakish potrek no apra ka senam kabalalai uba Amiral Bonds em hadian beladak ban jurep gajing sedang ban pentre ni kesurok ulah penpau gajing sok men ka bakrau ban saki ba gajing tre kala sedang ban pau kebelawan ra ru ya gajing sngot tenat apne kinong song snong jong kathan Umden bat kinong let nong wan ulong bu ai kublai gerpang ru ke sarkar jela kebela sengap gajing uat bat kebela pai kemat gajing e belamat dikipat ba mentari ki posnem namar gajing sneo ke bapalat liam jong ni kesurok ha ke ba kumunong mi kemat ulai pensngau ke kemat ke sarkar labon teligi senam bat kene gajing mang pisa kerpang bat snai ni kesurok ke mai kalong ke ke ba ki pat ba nong shok snong ba kinong let nong wan kidap da gajing sok men ke bakrau ulai tho ba gajing snai ke ni kesurok ki dan bon ki jaka ki bahap ban penhe ke benta jong kesurok bat kin don ru sibun ki jing e an rela ki pat ba ki ai gajing trelang ya gajing snai ke ni kesurok kan long ke bayat bet bat kebelak ban pendap ha por ke babiang ko malabo la senran lang ha kene gajing de jurep kene kesurok do ba Eric Kevin dekar video ko umling CNRD block ki officer katanat PWD roads bagantop yu executive engineer ba Jilendem nangta assistant executive engineer ba A Karpan assistant executive engineer ba Dishela junior engineer ba Arwarjri bat kiwe ingi layo alat ban inspect ya kajing pentre ya kesurok nong po Umden Sonapur kajing don rengkat ki executive engineer dan peludi road nong po ki official borok jang peludi apen li open pe nyaduk na lat yo mulong nang thi ter hadu Umden ka bajengai kumba arpo kilometer bat kajing pentre du mentah kalong quite satisfactory ka kam kaya state bat kumbang ilai kren adu basdang bakumu lokal MLA layo punya kren bat do pentre ya kena kam ba ngilek ban pendep kuloi kat balak bat target kalong ban pendep apa sistem bat mentagas ni ha bangilayo ban page bahabat ke officer na lor bang lapet jelade ha gini ke arlai teyo ke baladep ban ngilap baga kam kala ya be kala state ke jing penti ke tendo bang idang don ke observation na kaliang jong ngaru om degas ngi ngakot kenang ke officer bat bo pentre
Undang jaka ke badang kamrit ke bangi ong ke banti ban kam penhe susu da ban pentik kena bahang no ki humpai kindan hang no ban snai ke kenro ke retaining wall ki brace wall bat kum ta ter kenang ba kalenti kan long ka internet bat ke bas scam bat ngi sko komen ban i jing nya jong kam bat ngangit scam ba kum bangi lai keren bat ke departemen bat kontraktor bo pentri kalau mengila ban pendep apa kapor ka biang apa sistem bat bang kentur ko mana kapor sa kapor ke nong lek ke nong wan bikin Asia sipor baru ka kam kadang ya kemni badang sina bat rungit scam ba ka jing Asia ka jing dipat ba baru sekata mentah ba ka kam kadang ya sat ba sen insyaallah ban yo surok ba bat ka ba internet bat kan ke jing jurip la ne ke inspection jungi mendakski tang liang jong aku mo meleru na dap so komen ngai kubli ya alor ngai kubli ke sarkar ya ba pentri ke officer ke perlu ke por net bat singi ban monitor ke kam bat banang liang jong au MLA rongan penting kena ba ngen budin nak por se por buka kam ka long ba bit ke ba biang ka lenti ke ba biang na ko mentah ki pat ba ka ya ke yang hakimiki snem banwan Haswa bangine kami ki kubor ke badang sa ngina pa shwa sipor syakini ki jing penmana. For a normal conception, we all know that we need a normal semen count of 15 to 20 million. But is pregnancy possible with a sperm count of less than 2 million? Yes, it is possible with a wonderful technique of ICSI, intracytoplasmic sperm injection. We can select morphologically normal sperms and inject into the eggs of the female partner with a very good success rate. Haswa bangine kami ki kubor ngin pegan mau biang yakimat bakongsan jangka kubor mentah ketayong. Menjur ke sarkar jelai ke vehicle scrappage policy an hab dia marjat no yaki kali ki balarim. Ikam bamsap ha Meghalaya kedang sedang nado ke office terekam jong menteri rangba kena uhe ke All India Congress Committee. Kang kedukan ke nong ba Shillong ban penpau ke jing sengulam halor ke jing syasiat dia pi beriau apa halgam. Songklan mengor ke KSU Kelembo Por haduk benar-benar long ke Negrams yagimat jingdawa. Mi kejing kenat ke skul ba Nehu hadin kejingan rung ke bor pahara juga pulit MLP bat CRPF. Kelad hasan urang ba basa padai naga kali pada hab support kejing flyover Omyam hadin baterak ke kali ya ke benta jong kejingkiang. Kesorkar kalakular bentung kami ke pharmacist ki kam ke balaj ong ka Meghalaya Pharmacist Association. Bad lengba ki balang bat seng Tremont ngobha onla banwara jingkala halor udrots. Komisi benta ban pesutho ekipat ba bakin kiar na ke jingdi duma ha ki jaka pat ba. Ha kala asni uble jong katayo ki pulet kathana nongpo kila jing hikai bat ke jing batai ha keleng kathan nongpo ha ke bedai bat ke Cigarette and Tobacco Products Act Arhajar Lai. Kabakang persya ban di duma ni secret ha ki jaka pat ba. Ki pulet kathanan nongpo ha ka arpu pratri uyayong Arhajar Arpusan kelimi benaji kai pat ba halor kekenon an jong Cigarette and Tobacco Products Act lani ka kotpa Arhajar Lai kabakang persya ke jing di duma ki jaka pat ba bat ekene program la penlong ha keleng jaka ka nongpo ha kene ke jing her pulet benaji kai halor kekenon an kabakang persya ke jing di duma ki jaka pat ba kato kadengok na preng kiri pat ba kelang adu ke jing syadan kuna namar ke jing bamburam kiri pat ba da kabdi dumah ke jaka bobuan ki brio bat ki toru ke banyak ki kali kamai laban kedau bakene kenon an jaka kot pa kakang persya ke jing di duma ne ke jing di ki kenja jing di ke basna du duma bat ki ki jaka pat ba hajan ki skul bat ki bagi papenkan ki kenon an kin ngat ke jing syapan stom bat syadan kuna Nagalang ki bor pulet kidang trestom menaji hikai halor kene kendon bat kala kerpat roi ki pat ba ban burom nam ki wei ki bayat bayang ki jakapat ba kam tam habadon ki kelung kena bat ki kena ru ki berkam he kendiat da ka bakiar ban di duma ka balong ru si benta ban dai ki ne kano kano kijing sakta hagal yang ka kot ka kya terjadi bang bom skredan Namar kejing beteng ban mi kejing ja aksiden ki bakha kha ha ka babun ngut kilaman saw ba doru ya lagi jing im ha ka sibalang jaga tayo ki pulet jaga distrik ribhoi kila penshai bat pensutho ya ki pat ba bakin kiar na kejing penher state ki kali jongki panlat ya kini kejing ma yala dia bat ya ki weiru ki belet bawan ha ki surok
kum kejing peteng ban pesu thu ginong nya kali ban kiar na kejing nya klam akor bat ban bot thek iki kendon jongka Motor Vehicle Act. Hagalai po trek wiayong arhajar arpusan kibor pulet ke distrik Ribhoi kilami ban pelong program aji hikai ginong nya kali kam tam ki kali he ha shiliang ke surok ba National Highway Bandrio ha kathan mau diang nongpo. Kani kesenjam jogi pulet jong distrik Ribhoi ya kebalaklet superintendent ki pulet UVS Rathor. Kelanangai beteng menpet ngor bam hikai kinong nya akali ban buram ki wei pat banyak kali ki surok ba bat banyada ne kijingja aksiden ba kijingja ke basngosi. La ban kedau hang ne batang hakini ki kendiat benai palat ar pusan ngot ki jing embrio kila doai ha kijingja aksiden ki besyirkai ke belajar ke surok ba National Highway Bandrio ha ke surok Shillong bypass bat ki wei benta jong distrik Ribhoi. Ha kani ke jingmi ki pulet na kanong pot traffic branch lalam kamat du sub inspector ba bi thangkhiu ban ajing batai kurkom ya liang ke badi ban ya bet ka liang kadiang ha ke surok ba kata ka lane driving ke jingdon kam ban kiar na ke jing penher state ya ki kali bat ki wei kat kum kendon joko Motor Vehicle Act ha ke balkar padru ya barok kinongnya bakim de banyak ki kali ha pedeng ke jing syok kau yang bat ka jing pendon kamru seat belt kalong ke bedon kam kilaban. हम लोग क्या आता है लोड गाड़ी का भी आता है ब्रेक मारने में पीछे होता है इधर से भी गाड़ी आ जाता है फट करके ब्रेक मारेगा वो भी हम लोग का थोड़ा दिक्कत रहता है और छोटा गाड़ी सब देखता नहीं है ओवरटेक करके जाएगा आगे में जाके ब्रेक लगा देगा पीछे का गाड़ी कभी नहीं देखता है ड्राइवर सुमो ऑटो टैक्सी बात QA kali ba kin sobha ban ya tip ya ulang balik ya kalain balik sa Shillong balik sa Gauti kano kalin kidai ban ya kidai ban ya ya kadul ka an bala penbek daga National Highway ban nampa jong sarkar jongi kenang man ada ban nomdon ka dinja ka ba accident re ha gini kisniam kiteo gina ada tolong kai ke ba ladu nong namta ki nong ya kali namta nong ya inti la satra te gelayap dan ba dang padiak gela ko te kam tuna ya gini terpat ya pi baro ba pin ya berhenti bat ngat pi ne ya jinsia ba pin yo i ben pe dau social media dia orang ni sai kin pat ani bor kalin kabali Shillong jaboti te kemudian kali VIP kali rate auto truck ni lihat highlight bagi truck niat yang tai nomor ba kidai bakit kia jumlah ya speed di bor simpas nak ni late yang ni kalin buat kamlai kalin kapal truck setelah pilih cara ni truck buat ni dengan di bakla buat uang bakla nak truck ni bilang di bakla dah biar dia kalin yang truck simpas dengan kalin yang truck kamut kalin ni pernah jor bala ada kita kidai di bakla mamtik ya dulu aing yang lain pada yang dengan tak tahu tak apa ini baik clear baru berniat nak kena kalin ba kumde berniat satu ketiang. Dak jing sokya halor kejing sedang ngop ki kena bagi samla ha udrops. Komisi benta menlei ai halor kena kejing snio kabala sedang bansu thiat ha ka imlang salang. Kabalang Full Gospel Fellowship mau ngap kala penlong ya kejing pesutu pat ba ha ka ba kalelap ban kiar na kejing di ya udrops. Kat ba kisni gedang telun bat kat barang mi kisni ki kam snio mata kala jelai ba ba kala sedang ban por wat chitan no kendong bat ki kapsor kumjo. Nang sultanat pat bagi dan gibalang bagi sekretari Mansubha ke baju penlong ya ki program ban pensuto pat ba halor ki kam snio. Nang dak jingkeli bomi pat ulong bahato kani kanwan ra sishan e mak jingkela. Halor kani ke benta ke balang Full Gospel Fellowship mau ngap dak jing sokia ke jing Porstet Udrox syakatan pat kam tam e akšnong mau ngap. Kelashim ke benta bakrau ban penlong ya ke program pensuto pat ba halor ke jing kata Udrox. Gamat pedeng jong ne ke program pesuto pat ba kedai ke jingkermen ya ke beladu jingkermen. Bade kene la penlong ha ke station jong ke snong amongap akalai potrik biayong arhajar arpusan. Ha kene ke singi lawan bani shimpenta daki kena skol ke badan ha ka mongap marbi pelun bakum joro ki kena college ka Crossing College ringkat ke jing senran lang jokin hikai. Basuto kam syah lo ke jing temu jong ke balang layo bani keran kerpang bat inong penia jong ke balang halor kani ke program. Bat ikong sweet lingdo iberi idkhot jong kesengkan thai jong kabalang ru ila ong i pang kani. Kam dia snong la benahi mo la i kubor ba ketika snong ngap jungi ka dai ka number 1 how drugs tenak takadaw gidon kijing sukya
ke kum ko balang ru ngi do sukya ye duai o ngi duai yang ki jing duai kam ke jing le kem e ka long ta ke ka kamantoi ke jing i ga mantamo kedai bangi iba kiki pasya mata kila bun kampalan kemdor porsu iki kun ki kti mo i ibro khot te kedai kata ka wei bat ba taken da ka syong kalongin kalong sam ke jongi hiru langila la iki kun na du gidang ret kiki pa ken la iki kun na du gidang ret ndai bikin seneng ken kraw ndai taken ki kun ru kene akataka ka jinglong ka jongki ke te ba ka weiru ba ngi ki me pa hiru ba dangi em ka jing em ka bo ha ngidakan ki konru kin ko ngo ken ta subo mata ke me badi ko pa badi te kin ngi kon wat di itu ki kon ta subo ki kon tali banut te kin ong yale de pat pidi ta subo kam dai ka long ba 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 pi ki pa mo pi le mo kadai kata ken kesan kedai dangi nak yeng kesam ke jengil dah kalau yeng kalau kesam ke jengil dai ngila ki kon kiti nadu kita ngret dah kecing embo bahagi ke bikipa hantakan wan kecing bahagian Kenang bagi pat ba kenyu agajing syai lor kaan ke bete drugs lawan badishim bentalang da ba Raymond Korkalang ubari officer in charge ke Maungap Police Station bat batai halor kini ke benta. Kabasnu tenat akan kejingalang petsngu tu yagi pat ba kadai belawan badan selok lang da kawai kelong kemia kabala syate asyakum teng hudrak sendiri mentapat kabala lat no na kene kejing syate ili tu bahaga por bidang ngap hudrugs ila syak kentat na layang nasam ndai de kejing pelat ublai pat ila let poisha Mumbai bat hadian beli kendo yo pastor Dev Raj na ke Mumbai Teen Challenge bat hadian kejing duai ila mat kejing kalah kejing im na yang ma syak kentat na society ru ma syak kentat habaro kat syabangalet iski onlet kate kentai ni bagi drugs. So, nyundai ko kan kalan yata, nyundai kan kiar na kan. Then, nalanis ko about 2 and 3 years na ngok may ho drugs. And then, himan na kay try ko clinic. And through that clinic, na kundu Inam Samanda. She's like a counselor to me. And dalam kundu Inam Samanda, na kundu a Banti brother, which is connected to Uncle Devraj. And then through Banti brother, nothing to Uncle Devraj. And then Banti brother orang lain ada di Mumbai change. And Hakasi bagi ada di side, baru arrangement ada dulu. Kamain jangan membuat ke bangan Syam Mumbai bangan change. Badi ngadang along addicted. So nampak syam eksulong nanti nganju enjoy bagi friends itu. School narai ada kelas 10 narai school. Dia hadian pam ditang pamasin iya mengenai berita kadang mulai Syam Mumbai. Dan ada Syam Mumbai hadian si tayo masa antu modern hira kata bajing saru mapet Mumbai mapet na terus Ashram girls mapet. Then namyo ina memang successfully benda mapet lu kilabat ni yang kiyok ni yang. And then after 1 or 2 days, one Uncle Devraj. Then the one Uncle Devraj, on that day, Uncle Devraj prayed for me. And then the Tungupur dua Uncle Devraj yang ikta yang ada ni I felt like God touched me. And then nadu ketugas me ngas semua I still have a hope to live. And play dan ia jangan terkadang madang yo kan ia chance bangan yang bangannya cakap ada jenis. Don't you can take one jadi bisa kan si benai ne maximum lai benai bisa kita leno. Kita menjadi lawan mereka sendiri kita orang unjuk. Kita pilih yang ana encourage bagi kita berdaya community dengan sanya apa terkadang kita alat itu jingki baru. Nomor pun nak kita lawan kaino. Hadian pangalawan sinipan na play damdon ni mana satwa di mana banga don ho biru banga future nanga hi bende sopra banga ban dari cerita kibadi ban ni no da tu jingdi ban kira ban income mai mana alur kini kejing persyang di balang bat kumjuk kiseng teriman sobha ikong Camilla Doreen Lengwa ibade ke director jong ketenat social welfare
Ilero ya barok ke Malaysia mengabenta banwara ke jingkala akabede bagi jingta no drugs da ke penlong ya kum kini ke program Halo Drugs. Sementara sini habang apoy ni kalong ka jingkemen ba kani ka Full Gospel Fellowship kani ka liang jong kini ki sengkentai ka balong ikimi jong Isa Eugene. Teda ka jing sung iet Isa Eugene ibadai na kani ka jaka ngala bani kenduk kani kong sweet. Te ka wei pada kalong ba nga perkat kumno ngi ong yaki imlang salang bat yaki ni ki seng balang bangi ong yaki tre bat ngi ki sarkar. Dei mengi pada de ki dan mengi ka program ngim tre banwan. Te dei halor kata mga ong yaki ki ba de ban bat nga yang in let kumbi ong bakin wan kini ki teen challenge ru namar ba kani ka dream ka focus ka jongka ka long ka jingi tre ka jongi ka long bet ki community faith based organizations and institutions. Namar ba ya ka bamintahi ka long hika creating awareness on the evils of drug reduction nani ka ya ka bangin pen patay kubor ban hikai ki kun kena ki jongi ba kani ka jingker ni ka jingdi drug ka wan ra ka jingpen jot ka bakra om tang ya ki shimen hinrei ka kta ya ka ying hinrei ka kta ya ka imlang salang wat ya ka jaka ka bakila ban he ban sanru bat ya ka lawai ka bay long ya ki kun ki ti namar bangi don ni kini ke disability podium ru Syam na kini ki ba kerni ka jingdi drak rakum ba plimo la kata ka jinglong lingkar ka jingim ki armet te de ki kai ki de ki kun teng ki don ka jingduna la ka long ha ka jibor perkat la ni ka jingyo sngo la ni ha ka ketika kejat te ka mde ka jing e la ni ka jingkerni ka bakta simet ka kta la dia berokhai bangi da ai ku blei na kata ka daw ka ni ka por bangi don ha ka ni ka jaka ya ka ni ka imlang salang jong ka mongap ba ki ngishim kia mangi ki kemieken ha ba ki kemie ki sngo bat ki don ya kata ka jing kit kia ba ka den kata ka jing sngo kia ki wan chakmat ka ban kong ka wei ka long ba kum ki samla ho ni don ki jingmut chik perkhat ka ba pen so phrang ya ka jingmut ka jing perkhat ka jongi ka ba wan ra ya ka jing ya khun henrei ka ka ba nga yo i lada ngi don ka jing scam ka jingmut a ka ka ba ngi kwa a ka ne ka jing em ka jongi te ka shong hangi bangin ne scam hoi ki penchoi kin don salyang kadiang salyang kamon henrei kajingya lenti jongi kade hoi kumingi juong kalenti ka bakim kata kalenti ka bakim ngila abanya ladangi scam ka jingmot te ka jingtu jonga shiki samla kalong ba ngi don ka purpose iwei hakani ka perthai dei bangi hab ya bot ya iwei kalenti ya de katai ka banikong ka ba pin sa phrang yingi ba ngi perkhat ila di ba khambyang utenga kham duna manga khambyang kate kham duna manga ngi don ka purpose pin salap ya yaine akalanti ka jongpi yaine scam ha ka jinget ka jongpi yaine scam ha ka jing ka kata jinget jong kata ka jing trang ka jongpi ka jing angnut ka jongpi pin sa yo ya ka jing job te parlok da ketua ngila pois ke bakut juga tup kubor jengi menta ke janmiet ngen se syambiang bat pila syam tayo ha kejuk kasngi bat ha kejuk kopor kublai shibo ne kopor jongpi bat tiasot